Еще раз, Григорий Попов! Прошу вас, видеообращение. Теперь вот, честно, надеюсь, что наш бой очень красиво и красиво. Шановні, встречайте, из Португалии, Владимир Дизель! Trabalho. Mão em cima, mão em cima. Trabalhinho, não te esqueças de trabalho. Esqueças de trabalho. Mão em cima, mão em cima. Sim, a mão em cima. Não entres no jogo dele, não entres no jogo da minha perna. Sai daí, olha o falei do Clinch. Olha o falei do Clinch. Olha o falei do Clinch. Boa, calma, calma. Olha, calma. Sai. Boa. Calma. Grima. Cintura aí. Não gastes muita força aí. Se der, sai. Deita para baixo. Se der, sai. Deita para baixo. Deita. Insiste. Puxa para ti essa perna. Puxa que ele cai. Puxa. Trabalha agora. Anda lá. Puxa. Calma. Segura essa perna. Segura. Puxa outra vez que ele cai. Puxa. Calma, endireita a cabeça. Ó, puxa para ti. Puxa. Cuidado com a guilhotina. Boa. Segura agora aí. Segura para respirar. Calma, segura aí. Bando, olha. Solta tudo e vai para baixo. Calma. Solta. Boa. Trabalha. Isso. Trabalha. Isso. Pega, Bando. Pega, força no controle. Força, cara. És burro, caraça. Força. Calma. Segura. Calma, segura. Segura, Bando. Segura. Já sabes como é. Trabalhamos isso, mano. Ó. Vês? Anda lá, Bando. Mete um gajo na perna de dentro. Sai daí. Mano, sai daí, não faças à toa. Falta 1 minuto. Sai daí e põe o gajo a andar. Sai. Raspa, Bando. Raspa, Bando. Bando, trabalha para sair daí. Ó, Bando, se a luta acabar aí, vais perder a luta, Bando. Trabalha para sair daí. Ouviste? Trabalha para sair daí. Vamos, trabalha para sair daí. Trabalha. Trava um braço, está travado esse braço, agora tenta raspar. Tenta raspar, o quadril está no teto, mano. O quadril dele está no teto, trava esse braço, estás a travar e raspa para esse lado. Raspa, mano. Trava esse braço e raspa, mano. Sai daí. Mano, sai daí. Sai daí. Anda lá, mano. Mano, trava esse braço, olha, tens 15 segundos. 10 segundos, mano. Trabalha para sair daí, mano. Trabalha para sair daí. Vamos. Deixa o seu geral. Единогласным решением судей победителем стал Григорий Попов! Спортивный клуб «Урамка». Также для вручения специального приза приглашается директор гранитного завода РПЛ «Даймонд».
А также Григорию Попову вручается специальный приз Дмитрия Конькова, Ивана Хлопкова, ну и, конечно же, главу Егора Афанасьевича Борисова. Прошу вас. Ну и, конечно же, большое спасибо нашим спонсорам. Замечательный, прекрасный свет и звук. Конечно же, генеральному директору большое спасибо Александру Борисову. Вы наверху. Большое спасибо тебе, Александр Борисов. Hello, good night. First of all, I want to thank everybody for supporting me and inviting me to this challenge. I want to give congratulations to Gregory Popov, but I'm a fighter, and as a good fighter, I want to make an offer right here, right now. I want to rematch with Gregory Popov anytime, whenever you want. Just give me 3 months to prepare myself, and I'll come here and I'll beat Gregory Popov. That's it. I want somebody to understand what I'm saying here. Короче, одним словом, что Вандер де Альмейда, он очень рад, что в Якутии здесь побывал. И, конечно же, большое спасибо самому крутому сопернику Григорию Попову. Number one. He didn't say everything. Me, I want to fight again with him. I want to fight again with him. I just want to prepare myself 3 months, and I'll come here and fight it again. Thank you. У меня, конечно, не очень. No, thank you, Wanda. You rematch no problem. My promoter на телефоне. Вот так. Ну что, реванш будет через 3 недели.